Yes, ahangaha ni ku kibuga cya Birambo Stadium, hari kubera imyitozo y'ikipe y'umurenge wa Gashari iri kwitegura umurenge wa Murambi, aho bazacakirana kuri iki cyumweru tariki 9 z'uku kwezi kwa kabiri hano ku kibuga cya Birambo mu irushanwa ry'umurenge Kagame Cup. Muri kimwe cya kane niyo makipe yikarifiye, mwibutsa ko Gashari yakomeje imaze gutsinda mu Ruganda ibitego 2-0, Murambi igakomeza imaze gutsinda mu rundi igitego 1-0. Bivuze ngo niyo makipe agomba guhura muri kimwe cya kane, amakipe y'abakeba cyane. Mbega ni nka Rayon Sports na APR muri shampiyona y'u Rwanda, niko muri Kagame Cup biba bihagaze hano i Karongi. Iyi ni imyitozo ikirimo abakinnyi bahangaha gusa, bigaragara ko abahaki batarajya, ariko ku munsi w'ejo baraba bahabaye bose. Uwitwa umukinnyi uzatera iyi match wese ejo ararara ku kibuga ari muri lokale kimwe n'abandi. Mwita Pasiteri uri gufasha abakinnyi ba Gashari imyitozo, bamwita Muneza, ari nawe wasezereye ikipe ya Ruganda ku bitego 2, niwe wabitsinze ubwe ku giti cye. Ufite baro bamwita Habimana, bamwita Cecenia. Uyu ni coach Kizungu urimo hano hagati. Bamwita Bienveni, mwita Jado, umudefanseri agakina kuri nimero 2. Inyuma ye hari Habimana vice capitaine, hakurya uwambaye agapira k'umuhondo bamwita Shingiro, imbere ye hari Muneza, hino hari uwo bita Yubahorane Emmanuel, aha ni Capitaine Mathieu. Bigaragara ko bagiye kujya ku mipira y'imiterekano cyangwa se ku mapenaliti, bareba uko ibintu bihagaze. Imyitozo y'abakinnyi ba Gashari bamwita Jado uri tera utujongere gake gake. Niyibizi John niwe ugiye kujya mu izamu mu gihe Kajyunguri Garide wa mbere atari hano. Ze ngo bagiye gutera imipira y'imiterekano. Yes, iyi ni imyitozo y'ikipe y'umurenge wa Gashari iri kwitegura ikipe ya Murambi uzakina ku cyumweru tariki 9. Ejo ni ku cyumweru tariki 9 z'uku kwezi kwa kabiri mu irushanwa ry'umurenge Kagame Cup, aho bazakina muri kimwe cya kane. Amakipe ahura bikaba ari derby itoroshye, Gashari na Murambi. Mbese ni nka Rayon Sports na APR muri shampiyona yacu y'u Rwanda, niko bihagaze. Ntiwamenya ngo ninde uzatsinda, ibintu biba bikaze cyane. Ni coach Kizungu, bamwita Jado mu nimero 2 cyangwa se muri axe, hose n'umudefanseri mwiza, mwita Yubahorane nawe ukina kuri 3.
bamwita Shingiro, umudefanseri kuri kapiteni Mathieu, kapiteni w'ibihe byose muri Gashari. Yes, iyi ni imyitozo nk'uko mubibona y'ikipe ya Gashari, ikipe iri kwitegura umurenge wa Murambi kuri iki cyumweru tariki 9 mu mukino Murenge Kagame Cup muri kimwe cya kane. Bivuga ngo Gashari igomba gukina na Murambi kuri iki cyumweru ahangaha kuri iki kibuga cya Birambo. Umukino tumenyereye ko ari derby ikomeye cyane, ni nka Rayon na APR mbega. Muri Karongi Gashari na Murambi ni nka Rayon na APR. Niyo mpamvu umuntu n'abasore ba Gashari bakoze umwitozo, bamwita Jado umudefanseri ukina muri Axe, akaba yakina no kuri kabiri. Mutabimana nawe ni nimero 5 muri Axe. Muneza uheruka gusezerera ikipe ya Ruganda yitsinze ibitego 2. Shingiro